Singetiwe isikhathi semhlangano wesigungu lesisetulu seANC sesikhashana lapho emalunga adisa kabanti ngemphumela welihlolo lwadi lwemsebenzi lebantfu labangenele kuba ngusodolobha kulesifundza. Kanti ke kuhlole bantfu labangedulu kwemashumi lasiphohlongo. We had 2 panels set up by National and those panels were here in Rustenburg. Some of them were in hybrid in terms of those who are very far, but they have managed in fact to take through all the names that were processed, more than 80 names. Inhlangano yabomake nebantfu labasha ku-ANC bakwamukelwe kwetfula kweluhlu lebolili lolwehlukene lebantfu labatongenela kuba ngusodolobha kulesifundza. Remember when we initiated this campaign, Mochapalong, we wanted 25% representation. We wanted 10 municipalities out of 22 municipalities in the province to go to an interview. We are also happy about how the process is unfolding because we don't want just women. We want women who have undergone the necessary processes of training and interview, and women that we will be able to have pride when they are representing us in all the levels of government. Kusenjalo bantfu labaphumelele kuba ngosodolobha kulinzeleke ukuthi bamenyetele kungakapheli leliviki ngaphambi kwemhlangano wekucala wemikhandlu.